ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. No agkoy-koy-akoy talata dito unag ti balay. Anya nga iti mapasamak ka na tabadong. Awan nga rod maaramay, di agkuya-kuya. Awan ti sida enta. Agbirok kan tumanang iti naimas amasida. Ay, danag mo na ya. Di mo pala pampanunutin ti masida. Tadan tulat ta. Agungot kan tumanang no agsida ka iti tangad kan talyan. Saan ka natagarito ya? Hagulimag ka. Tapay. At dasimrag ang manok dito'y balay. Gajay, itaib. Aywan. Akin manok nga ta. Inaktiliwan to ya. Saan mo mat ako kwa? Apay atiliwam. Uray nukuko ti karuba. No simrag dito nagtibalay. Mabalintan asidain. Mala, ingka nga rod tiliwanan. Darasam, ang mga norumwar. Napaya sirsiripam day ta tricycle ko ang nakaparada, usay. Adang rod birbiro ko, Chip. Anya ti berbero ka maya? Di manok ko akawitan ta mapukpukaw mo time. Napaya biro ka mga, di ta sirok ti tricycle ka, oh. No nga may naglamang dito, Awan di ta. Awan ti nakita ka manok nga imay dito'y paradaan. No nga, ada di ta bulsam. Ha? Ay, awan di ta, oy. Ni. Di nakapkapan na. Ang mga ning bulsam nga Ay. Apay, umanay dito'y bulsak ti mana, oh. Kapitan, ada nasabat mo akawitan? Na. Awan mo't nasabsabat ko, Usep. Apay aya. Mapukpukaw di kawitan ang manok ko. Iso abirbiro ka, Kapitan. Kwa. Awan nasabsabat ko ang manok. Inakbiro kain. Kano adan tumasabsabat yo, Kapitan. Mabalin nga ibagayon to nga agawid iji balay. Anya, ibagak iji manok mo, ta agawid iji balay yo. Yay. Ibagam nga agdiretso iji balay Ta ibiro kak iti upa, kaidana. Naa! Enteng, simbangpot kan. Kasagsangpot ko. Nakaluto kan iti pangaldawan ta. Ay na, agburburak pa lang dahito pinartek amano. Manok ti sida enta kunap. Wen, tapay akas lanaklaat ka. Kinusap-sapulan mo ni usip di manok na akawitan. Ha? Kawitan mo't di pinartek. Ha? Kaya't mo asawan. Isunja Ay manok ko. Tarakon ko. Ay? Apay ko mga agpartiak iti manok ti sabali a tao. Un at birbirukin na. Ay na, makasangsangit pa iti 1/4 amang birbira. Ay na. Nabsugak to yan. Ay na naglukmaglaki din tayo di akawitan. Adan to kumamanin manok amayaw-awan dito'y balay. Makin manok nga taday jay. Talaga ang natarakan ti husto Ay kat sigurado ang manok ti karuba. Nagswerte tanto yan. Problemahin talang iti masida. Ang masida kitang na di akawitan. Oray gayam agkuy-kuyakoy talang dito unag ti balay. At dalat tao masidag-asidain. So nga ron ako naking ka, relax ka lang. Nervyoso kan tumagamay. At danto nga tamanan mayaw-awan dito'y balay, asidaan ta. Ay, adan tulad ta ato yan. Ang mga nudak-dakkel taon, ti sumarunaw ang mayaw-awan. Ay, agpukaw man ang dagiti manok, dagiti kabaranggayan, kagawan. Nukasta, adda manen di agal-ala iti manok. Dayo laki day, dagiti agal-ala iti manok. Kano tiniliw idan dagiti pulis. Nakarwada siguro kat nagala damanen iti manok. Aywan, ayan ni Kwaro. Nay, adda lang iti anak katugaw diti unag di barangay hall. Naa. Ay, ang mga no aglemlemang mananday jay akaanak ka. Napananangay ngatan. Naglemang siguro. Aywan, Kapitan. Naglemang ija sirok ti atid daw kalamisaan. Dayjay ni, oh. Kung na siguro ajak makita. Ay, Kwarog! Umay ka dito! Nakita da ka ni Kwarog. Dikan, umayon.
Apay ka di Uncle. Apay nga glamlamang ka. Kasanaw, agibaon ka man ng aminay. Tapay nga mumot nga agibaunak. Kay, nangig ko ti pagsarsaritaan nyo kinikagawad ko anang. Pagsarsaritaan nyo dagiti mapukpukaw ang manok dito kabildatan. Apay nga ron nga aglamang ka. Una, taibaon na kami manan nga grunda. Kat anya ngay nga rod ko araw, kat day tamo ti trabaho yo atanaw. Ala, ibagam ka dagiti kakadwa matanod, taagronda kayaw. Ish, kunakon kay. Ibaon na kami manay. Basol mau, no apay paggrundain datayo ni Uncle ko inton rabay. Apay tapabasulan na manay. Una, tagreklamo kan tumat nga mina napukawan kay ti Manaw. Punumat na po ka ti manok ko. Imbes na mapana kagaramin ton rabay, mapantayo ka tagrundan. Mayat ki diata matiliw tayo ti agalala iti manok. Itaman pa pagrundan dagiti tanod mo pare. Ay pagronda ida, taadaman ng problema dito'y barangay. Problema? Anya kumaday kangay pare. Kano agpukaw manin dagiti manok kan chicken. Aya, Apay, di mo amaw. saan ko mga mungay, kitadak lang mo ti unag ti balay. Saan kami mo tarumrumwar kanituyan ko pare. Nadlaw ko nga roday ta. Kasano kay nga agbiag ngay, nudi kay mo agtrabaho. Saan kami mo ilatang agbisin pare. Umasidag kamot ti masida kada kamay. Nagswerte kayo nga agbibiyag dito'y earth. Wan mo't pare. Adaman lang damagag pare. Anya data? No ka Disimbrag ije balay medyo manok ti karuba. Mabalin mi apartin ka day. Apay ko maapartyan yaw. Kahit saan nyo ba't tarakan? Una ta simrag nga ron ije unag ti balay mi pare. Uray pay. Sana basta partyan nyo latan. Simrag nga raw. Halangan mo't aparawarin mi pailang Mike. Kahit mo asawan. Adda simrek amanok ije balayo. Kat pinartiyo. Kan sindayo. Agdamdamag ak lang pare. Daki saya tagdamag. Si kakit di Mike. Apay, napanan ni Mari Kwanang, awan mo't dito'y tirsina na maray. Win nga rod. Addan sa laang napanan na. Apay, gumatang ka. Saan? Umayak lagdamag kunkwana. Hindi. Adday tamot gaya man ni Marikwanan. Sige, agdamag kan kuana. Ay, pasensya kayo na. Napan ko ngamin pinakan, di kakaiso na ababoy ko, di talikod. Addatarakan mo ababoy, Mare? Wain, takong dayje atarakan ko. Baka di mo lang akaskan ka. Sapay agkatawa ka. Ala, agdamag kan marituyan. Notoy kinabaak ko ti damaga, Mare. Ay saanan? Awan may sungbat ko kan ka. Saan aday ta kinabaak mo di damaga maray? Anya kan aya. Anya nga ron ti damagam. Diyay nalakalaang ti saludsudem marituyang. Tapno saan mo't amarigatan ni Marikwanang asumungbat. Kastoy ti saludsod ko, maray. No ka di sumrak ijay balay may, ijay manok ti karuba. Mabalin mi ka di asiday. Ado ti mapukpukawan iti manok iti barangay tayo wen nga rod, Marikwanang. Imbaglaangan tan nakakulong dagiti manok ko. Apaya kita endak ngay iti kasta. Akas la pabasulin dak asyak tinangala kadagita mapuk. Pukaw amanaw. Kunamlan asino dangag pabasaw. Apay manin aya. Dagita ako kumarik agdamdamag aklang kadakwada. Ibaga dahidain asyak tagal ala kadagiti mapukpukaw amanok dito'y barangay tayaw. Nagkunang amin ang mapangkagdamag-damag aya. Uray ko kumarim dagita. Saan ka ngagdamag-damag? Taday ta ti pakaisagmakam. Kaya't kung arod alaw-lawagan jay saludsod nga adda dito'y panunot ko. Shh! Tuyang. Mangmangag mo day jay.
Kasla uni mo ti baboy. Way. At damagmag na baboy, di taro bayan ta. Na, takong mag... At damanin si Daintan, tuyang. Si Dain nasasawam. Nagdakulan ngay deta si Dain ta. Kit man ano ngay kuma. Hingkay yabog. Pastor kam dito balay. Tila pampanunutam. Kano baboy ni Marikwan ang data? Magkunaan mo ita baboy na. Wan, kukwa na data. Hindi may mayat me dain. Na, kahit sa dinungay nga ron ti babanam. Nakiyabog dito yung unag ti balay. Tapno nalaka matilew. Ay, di nakiramraman si Kabadong. Nagsidata idi ti manaw, asaan ta kukwa. Itatababoy ti simrek. Di mo kaya dain. Ay, nagdakkel unay data. Dakkel mo't apakabasulan ta ah. Ay, aglisi ka man dita. Na. Nakiyabog. Pagpili-pili ka pa ilang, mate. Dita ka lang. Tasi kanto ti mga pot itingiwan na. Tapnusan nga gungik-ungik. Mala, inakag. Nay, apay maray. Ay, sapsapulag di tarakan ko ababoy. Ha? Jay takong mo? Mapukpukaw? Un nga rod, nakitam ka day. Eh, saan mate? Ay, saan la ang manok ti mapukpukaw di ti barangay tayo. Agraman baboy. Ay, sos, maray. Nakaamamakan ti mapaspasamak dito yung lugar tayo no kasta. Apay, saan ka amadanagan, inteng? Saan la amanok ti mapukpukaw ita? Uray baboy. Ay, madandanagan akon. Ure pagrundak dagiti tanod kaw. Adalat tamo mapukaw. Ay, sos, nakaron ti mapaspasamak dito yung barangay tayo. Ay, kinakabahan ako. Ay, sapay awan pilpilyon dagita nga agal-ala. Uray baboy, alaundan. Imposible asan ang matiliw dagita a kriminal. Kasano ko maamatiliw mo ti kriminal ako nam? Aguri ka. Tuman awak bit iti tawa ah. Da. Kita akman no nyatar aramiden dagiti tanaw da. Ay, katlo at dada, jay paradaan da. Ay sus. Kasla nakaturog da malaldawan. Ay, napuyat da siguro anagronda idirabe eh. Ay guri ka. Ay, ni pare badong jag tartaray iti arubayan ah. Ay, di mon bibiyangan ni pari badong. No kayat na ato maray iti arubayan da. Ay guri ka. Ay. Kasla da kamkamatin na anangisit a baboy. Ah, Ay. anya? Ay, kita akang man. Kita. Asus. Ay, sus! Jay samutan baboy ni Marikwan ang abirbirukan na. Ha? Ay, kasla abugan na mat di baboy asumrek iji balay da. Ay, si putam anaimbag inteng. Ay, da kasamutan ti plan-planuan na iti baboy ni Marikwanan. Ay, badong! Nay, sigamot pa, nay. Kapay. Nakitak na kamkamatam. Jay takong. Oh, Kamkamatay. Ay, saan mo ta, paray? kasla kayat mo tiliwan. Apay tarakan mo da jay. Ay, abog ko arumor, paray. Tasaan ko atarakain. Ay, agure ka. Baboy mat ni Marikwanang. Ay, kukuha na. Win. Ay, di mo tiltiliwan. Heh, Saan ko matiliwan, paray? na. Ang damagag man laging ka, paray. No ka disimrek dito paraangan bida ito'y ababay. Mapaling ko ka di atiliwan. Ay, saan mo asalod sudan? Tamom ti sumbat na. Saan na basta tiliwam kayo si daan? Damdamagag lain, no mabaling ko atiliwan, paray. Na. Ay sikan sa katimang tiltiliw ka dagiti mapukpukaw a manok ah. Ay, saan bita? Unay kamutin, paray. Agpabasol ka pa lang, Mike. Naminsan ko lang at tinilaw di manok asimrek ije balay may paray. Makitam day ta sumbat mo. Heh. Ibagbagak lang tipod now. Naminsan lang. Maikadwa pa ilaan kumaday to'y atakaw. Namatilaw ka. Ay, agayabak sa iti pulis ta, tiliwin da kamit. Ay, ibagbagak lang mo tipod no, paray. Ay, inamin mo. Ay, sikat ti kriminal dito barangay tayo. Ay, kunaklakit din, no saan kun ang makita iti uray ka anuman da iti baboy ko. Ganda ni Dimon makita. Ay, tila ng sapsapulak. At dalagayam di taarubayan da kabadong. Ay, ikulong mon. Taam mo medadya akong paray.
No da sumrek iti inaladan da mabalin asidain. Tiliwan da. Ay, unay matdagitan at tao. Kunak nga ron nga ipatiliw ko ida. No di da sumardeng iti kasjay nga aramid da. Unay matdakabadong kan marituyang. Kaya't dagaya masidaon di tarakan ko ababaw Ay, wen nga rod ka no. Imbag ta nakita ni Kapitan. Imbaon ko ngamin. Ta nakita mi akam kamaten na jay baboy mo ije paraangan da. Ay, kasano ngayon nunwang tinayaw awan iji arubayan da? Partsenda nga ta? Ay na mare, uray paikat nga tano ilipante wenno buaya ti mayaw awan ije balayda. Tiliwen da apartyon. Ay, unay kat dagitan akaaruba? Ay, badong, tumakder ka dita. Saan ka nga agkuy-kuy-yakoy latan? Agur uray ang nga ron ti mayaw awan at arakay na mabalinta si daing. Awanon ti mayaw-awan. Kano addaman mayaw-awan. Saan ta mabalin at tiliwon asidaon? Tapay ngay. Apay, nalipata maun awinarningan natan ni Kapitan. Anya din warning na ngay. Ano ulitan tapay ti agtilew iti saan ta atarakan? Ipapulis datan. Kunana? Kawan! Apay, di mo na nga. Ay, jak nawatan ah. Kasla English mo nga minti pa nang ibagana iday. Kas tagayam, ti kaya nasa way, di ibagana. Ay, naglaing kanto yan. Tanawatam, very good ah. Mala, umay kan tagtrabaho ta. Tapno saan tala ang agtugtugaw nga agur oray. Ay natatabadong. Agtaraken ka ngamin tapno adda partin nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagkapwang manan, napankaman nga tan nakitungtong kadagiti padam nga estambay. Apay nga istambay ako nam. Imbagla kanyak ah. Tama mapanak iti bangkag ng dagijay. Ingkaki di mangala iti runo a pagkalatkatan ti lubyas. Kasapulan da ti pagkalatkatan da. Mapanak to ka day. Inak mangala jay turawd. Ada nakita ka karunwan ni jay. Apay nga into pay lang ngay. Itan saan mo manan nga itantan? Ay di ka man mangdagdag. No kayat mau, disikan ti mapan. Ay nagalas ka ti panagrarason maun. Inak aglaba. At damot aramida. Nagsabat kami ni Marisha ng itay. Naibaga na nga adda kanumang taktakaw itimula da akamuting kahoy. Ado ayat tinatakaw. Basit mutkit di kano. Angam no kanayon. Awan pa panan na no diin inot nga umadaw. Ay, madidaytan. Agala da iti saan da ako kwa. Masursuron nga rod ni Marisha ng anang ibaga. Ay, madingarod manin agraira dagiti agalala iti mula. Dahita nga rod ti pakasurunan ni Marisha ng imbaga na paikat kanyak nga awan sirbi kano dagiti tanod. Apay nga apabasulin na dagiti tanod. Ay, saan apagrebengan ti tanod ti mang bantay kadagiti mula. Banulang met nga iti maaawat da. Dahita met ti imbagaken kwa na. Alangan met nga uray bangkag ket bantayan da. Kumatangak man iti Ricardo maray. Sibuyas, bawang ken paminta. Nay, maray. Naimasaket ti lutum asidayo ita Igisak man ti ginatang ko abuggoong nga aramang. Imbagla apagsawsawan iti kompormay.
Ay, kayat ko apagsawsawan no kasjay na. Saan kon nga igisa? May mayat no maigisa, tanabang banglaw, maray. Ay, kasta ka di tibaak. Di na kayat tinabanglo nga aramang abogoang. Neneneng, madinsamot ang tisa umaray. Baak manan? Apay, ha, ni ka di ba dong, ti ipan panakil mo? Ay, siyempre si Kangay, awan badong mau. Badong mulaang Anya ko man, no awan. Ay na, sabalin samot tanti pagturungan ti saritaan nyo, kukumare. Masurunak ka ni Marito, yang. Oray saan na naigisa ti buggoong ka, ta saan ko matatinak-takaw. Na, apay, tinakaw ko ti bugoong. Ha, kaya't kulaang mo tinabanglo a bugoong. Dita ka man langan, inak man lagumatangan iti sa balay. Pwe, baak. Ay, pimanawan, mare. Bayam apumanaw. Ado di tati gumatang itilakaw. Ang sayang kumadya paglakwam. Saan lang nga is-iso-tisokek? Ang mga no dinawat na pa'y ti ibagbaga na abugong. Ha? Agdadawat mo't kat day jay atao. Nay, nagdakkel mo't arupot day ta inalam arunaw. Aguray, tatagbatag tigalot ti runaw. Adeng kabil ko di tatinga tinaripit arunaw. Nay, adamot kamuting kahoy iti nga tinarupot arunaw. Ay, winto yan. Adda na dalapos ko iti dalan. Nagparot ako na. Kit inripit kumitay. Makaraman ta iti kamuting kahoy, ngawan mula ta. Makaraman ka ano amom ti agdiskartay. Karuutan may tinangalak. Balang nga rod a kamuti no kasta. Apay ko maabalang. Kit saan kumit akinamat. Balang kunada no awan akin mula. Ay, masurunak kin ni Marikwanang itay. Kaslakit adda tinakaw ko. Ha? Anya ka no titinakaw, maw? Gumatgatang aklaang iti Ricardo a pangigisak iti aramang abugoaw. Sa balay, tinapanan ti saritaan may, iso masurunak. Da kayo manyag kumaray. Kas kayo laubeng. Awal labasit. Aga pa kaya. Dilawon nakidain, idimbagak nga igisak ti aramang abugoaw. Idikwan, ibaga na asaan na tinakaw ti buggoong na. Inton kwan napan ko imbagkata. Hindi nagyan ng tilako na bugoaw nga naman. Makasidsidak iti karnay amalaukan iti kamuting kahoy. Inganto man mga lakwaro. Adan samot kamuting kahoy maw. Ay, adamay tantay. Sige, itay nakto mangala. Aduam to ti ilutom Takayat kumuti karni analawkan iti kamuting kahoy antay. Sige, inkanto nga rod mga la tapno makaluto akmatay. Karni ti baka ka di antay. Wen, kwarog. Wow! Nalagip ko nga adda kamuting kahoy mo. Iso nga rod nga ibabaon ka amapan mangala. Sige antay. Naimas ti karnit baka nga da kamuting kahoy laok na. Badaw, kurang tinalam arunaw, ingkamanen mangala. Ijay man ayan ti banggag ni Kwarog ti pangalaki ti runaw. Tanda nakita ka po ti runo ijay. Ingka nga rudon, takurang ti pagkalatkatan ti lubyas. Ay, day ito mo ti pagmadyan ti lubyas nga imula. Masapol nga iyalaan pa iti runaw. Wino kawayan na pagpakalatkat na. Ay, kaing kakidain. Anya nga road kat isumot ti mulat Inka mangarod kargaan di pagbalunak iti danaw. Makainumak tukit ijayan. Sige, at dapay ka na ba ti alining ta na lumasaba? Mangbalkuta kon iti kanum ijay. Repete kong ti runo ngay nalak. Ha? At dapay kamuti ni Kwarog dito igit ti bangkag niya. Ay magparot sakman. Ta ikabil ko manan ititinga ti repete karunaw. Tapnusan na madlaw. Ah, kita ay pataglawlaw. Naawan ti makakita kanyak. Kit naawan ti tao. Innakaw. Neng, si kamot ti masabat ko tataba daw. Runo matday tawit mao. Ay wen Kwarog. Imbagla pagpakalatkat may ti lubyas may. Papanam ngay. Inak man di tabang kagkaw. Inak kalyente nabatbati akamuti. Apay adda kamuti mi jay. Awan mo tinakitak.
Adda, di mo siguro nakita Taruno mo tinakitam. Ay, uwin siguro. Malingaran. Inkan, barang sikat makakita dito, bagbaga madyak nakita, kamutay. Nagaatid dugmat day taruno alam. Rinipet mo imbag, aging ga dita murdaw. Ay, kahit uwin tapno na lang nga ipagna dita kasamagan. Sana maisalat, kadag iti dadakay, laruat. Napay ngay. Madlaw mo't ang nabit pa ilaan nakali ti kamutay. Awan mo't yung tinabatay. Ay, sayang tay karni ko mga iluto ni antay. Ay, naguray man. Sambutak man ni tata ba daw? Damagak no asino tinakita na at tao dito'y banggag kaw. Tata ba daw? Mabit lang! Ay, ada ka tinakita mataaw? Ano pa ni di banggag kaw? Ay, anda nakita kita yataaw. Ngam saan ko na bigbag, tadayawa kitay. Hapay ka day. Tinakaw damutan ti kamutik, tata ba daw? Ay, di pala ko mamaigalis tinagtakaw. Anya, maigalis. Hapay ang mangiruruman ka ngay ko araw. Jekit di agtatakaw at mangirurumain. Di pala maigalis. Ay, Ha? Nakabante kang iti mataw. Ay, naigalis akaw. Ay, una yan. Agan ano kan tata ba daw? Agabgabo kayo matan di tarinipet mo arunaw. Naipandagpay kanya akong dito'y awit ko arunaw. Mabit lang, katulungan ka, tata ba daw? Ay, sanay. Kabay lang magkinay. Ay, mga numadlaw na pa'y tiawit kawa. Nay, apay kasta tigsura masimang fight. Sa kalimot tangir sa'yo. Kasla pinuur... Ha? Marigrigatan kan samag. Ay, salbag na dya ako araw. Mangirurumain. Apay amang irurumin ako na anya tinaramid na kan ka. Di ka pala maigalis ko na. Idi kwan, naigalisa mo tayo. Nagalasan na dya ako araw. Ka. Ay ina man rautan ti sinalbag. Ay, at subli ka dito ito yan. Saan ka naman pandijayan di ko araw? Di naklapdan. Masapul nga ikak iti pagnakman ti sinalbag. Ayun na yan. Pimanaway. Napanlatan. Anya nga tati aramidan na kini ko araw. Ayan nga iti kamuting kahoy, kwarog. Inluto ko njay karnit baka. Nalukneng siguro itan. Mabalinan nga ipisok ti kamuting kahoy. Ay, sayang anday. Tinakaw damutan ti kamuting kahoy kaw. Naparot mo't aminain. Anya, tinakaw da kunam. Wananday. Nagbasit lang arudain. Tinakaw da pa'y lang may. Asino ngay nga ta tinagtakaw? Uray ti kamuting kahoy ni Marisanang. Tinakaw da kanumay. Mamwatumot lang no asino tinagtakaw. Anya kumangay ti aramidam. Pagbayadag tapnosan nga agruam. Unusan, ipakilaw ko kinkwana ti kamuting kahoy. Kasano pa'y ngay amaamwam ita. Awan mo't nakakita. Deta nga ron tirigat na. Awan mo't ngamin nakakita. Ngam maduktalak to lang. Makita na. Sumungad ni Marituyang Waraw! Adda ka kadidita balay ni Kapitan Ay, apay anyat inararamin mo ka ni Marituyang. Tagpungpung tot Awan mo tanggal. Kanya kumangay ti aramidag kinkwana. Waraw! Amok adda ka dita tawan kay di balayaw. Adda ti tricycle mo dita batog ti balay ni Kapitan. Ala, rumwar ka dita. Rumuwarak man lang ng kail. Anya nga ti pagpupungtutan ni Nanatuyang. Aw, abay ka day, nana. Apay nga inruruman mo ni Badungkaw, Abay ko mga inruruman ko ngay. Kasano ko mga inruruman ko ako nayaw? Ay, agkalma ka pa'y, Mare. Umunag ka. Pagsaritaan tayo manday ta. Dito'y tayon apagsaritaan, Kapitan. Si mangpat ni Badungkaw anapan nagrunaw. Marigatan ta sa bali ti Jarna. Ay, kasano ti panangiruruman ni Kwarog ako nam? Imbaga ka no ni Kwarog, di ka pala maigalis. Iso aday jay, naigalis ni Badungkaw. Ay, Kwarog. Apay nga imbagam nga mintikas jay. Madiday jay nga ibagbagam.
Kasto'y tinapasama kang kail. Ah, Idi mapan ko kumakalyan tinabat-bati akamuting kahoy kaw. Awan tinaalak tanatakaw umatain. Kay anya ko matibasol ni badong kaw, taimbagam adi pay la maigalays. Saan ko ngayon baga ni Tata Badong ti maigalais? Ti kunak, maigalais ko matinagtakaw iti kamuting kahoy kaw. Kat ni Tata Badong matan tinaigalais. Pimanawan ni Marituyan. Apay ngamin nga imbagam adipay la maigalis tinagtakaw. Saan nga ta ni Tata Badong tinagtakaw anday? Nakitam no adda awit na akamuting kahoy. Awan matanday. Rono lang nga narapet tinakita nga awit na. Ay, kasano nga atapem ani pari badong tinangtakaw. No kunamet nga awan awit na akamuting kahoy. Mapanak man ni di balayda. Tamuak no apay nga imbaga ni Tata Badong nga inruruman kaw. Jak maawatan badong. Kunaman ni kwarong adi na kano imbagaken ka ang maigalis ka. No de kat tinang takaw iti kamuti na ti imbaga na ang maigalays. No saan na ko mga imbaga tikas jay? Saan na ko maanaigalays? Kayat mo asawan. Sika tinagtakaw iti kamutay. Saan na may bilang atakaw da jay? Ta nagbasit may. Kunada nga road, nga oray baset no alaem ti kukwa ti sa balay, kat agsakit tinakam na, madikanaw. Kaya't mo asawin nasakit tinakam ni Kwaraw. Gapo iti inala ka kamutay. Kuna. Ayan na nga road di kamutay. At dadi tarwar. Hala, intalain. Nay, dagita mo't galot ti runo ti tinagbat mo ba daw? Wine, adda na ipating nga kamutay di ta naripit arunaw. Na, imbugas mo itinarapot arunaw. Impam mo di tatenga. Win tawan nga rod pangikak. Aha! Adda kamuti nga impalaman mo iti runaw, tataba daw. Ha? Kunakon katasi ka tinangtakaw iti kamuting kahoy kaw. Adda ka dita? Kuaraw? Itayak pa yung agsisiing. Ita, naduktala ko na da kayo gayam tigtatakaw iti kamutay. Ay salbag ka ba daw? Napankula ka rinarautan ni Kwaraw. Si kamagayam ti akimbasaw. Ay, Kwaraw, gay pakawanan na kumaa. Isubli ka ti kamutay. Saan ko nga ulitin ti agtakaw? Tamangan no agsakit ti tiyan ko amangan. Ay, tatabadong. Dakas ngamin ti agtakaw iti saan mo amuna. Uray basit ako na. Ala sigay! Dinan! Tinagdibusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ko na iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agtugtugaw kala ang matdita inteng. Mapan ka agbalseg. anyang agtugtugaw asasawam. Pudno mat. Itay pay lang nga obserbaran katap no amom. Nakatugaw ka dita nga umisam-isam. Sa kanto agtang-etanged. Wala ta agpampanunutak. Kasta ti agpampanunot. Win, kastoy itano agpanunutak. Taan niya ti pampanunutam. Pampanunutak, no kasano a dumuras ti barangay tayo. No kasano a matulungan dagiti bumarangay. Oh, Kat, masapul nga umisam-isam ka. Nga uray ka la agtang-etanged. win tapno nalaingak nga agpanunot. Antay, ano ti raramidin niya ang kalijoy salas? Agpampanunot ka na. Ha? Agsala-sala matay. Ha? Agsalsala itan? Kat no umisam-isam lang itay.
Ita, agsalan. Unantay, uray mapan mo kitaan. Ay, agmauyong sanday ta nga angkel mo, kwarog. Ay, nakapanunot akon. Anya tinapanunot mo, Angkay? Napanunot ko. Ti pagdurasan ti barangay tayaw. Agsala-sala ka lang, itay. Nakapanunot ka na dagaos. Mas dawak nga ron dito'y bagay. Tano agsalak, naglaingak nga agpanunot. Ha? Kasta ka, day? Ay, napadasam ka din ti nagpanunot. Una, kanayo nakmat nga agpampanunot. Nuapay ajak mat lamakas asawan. Ikot. Yaging gayta. Jak pay mat na panunot isumbat na. Padasam ti agsala. Kita mga no makapanunot kanton adagos. Jak kayat. Ibaga danto pay nga agmauyong account. Andat makunam kagawad. Mayat metla ka diti napanunot ko. Mayat, kapitan. Tapno dumuras da iti barangay tayo. Nasken ang mapasemento dagiti kalsada. Tapno sumrek ti komersyaw. Katuin. Naglaing kan, kapitan. Nang kopyaam nga iti dayta. Kopya ka dyan. Dakas ti kopya-kopya. No saan mo akinopya? May salahang timakunak. Nalaing ka, kapitan. Agpanunot akto pay. Una, nalaing kagayam nga agpanunot, kapitan. Ako pa. Awan timakunak. Talagaan nalaing ka, kapitan. Apay maray, anya ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Agdamag kapaylaang, kitkitaam lang nga rodan asimsiminton dan dagiti dalan tayaw. Mas daawak, no apay nga italaang nga aramitin nyo dayta. Isugayam tinapanunot ni kapitan. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Wan maray, namatikan iti ibagbagaken ka analaeng ni kapitan. Kano saan mo't analaing iday? Kalimaing meten Kano pagrigatan ni Kapitan tiyag panunaw? Idi dayta, ngam saan itan? Ni kapitan itan ti kalaingan nga agpanunot. Ay, nasken amaamuan dayto ni Badungkaw. Idanon ko kenkwana. Say-saya atem ti agistorya. Amangan no adamanen nayon ken kurang nanti istorya kenkwana. Nyatar, aramidan na dayto akong pare kaya. Ay, Badong, ada istorya ken ka. Ay, sakbay nga gistorya ka. Kitaan pa ni kumpare ngayon tayo, hindi balay da. Apay aya, Basta kitaan. nay, agtay tayo mo't ni Kapitan. Apayan. Mas dawak nga raw. Ito pa akit kitaan. Denggam, tamay papankin ni Kapitan dayto istorya. Anya tayo tayo. Ni Kapitan tinakapanunot nga ipasiminto dagito kalsada dito kabildatan. Ita na lang nga napanunot. Hindi pa'y kuma. Ang apay ngay ngarod ngagsala-sala ni Kapitan di tabalay da. Kapapanunot na daytan. Limo kay San, ti Tornilyo, ti panunot na. Uy, angkain. Gusto na ita pa nagsala-salam dita. Bakit kita da kadag iti tattaaw? Ang mga no sa bali ti panunutan da. Anya kumat panunutin dagay. Umay ka man, takadwa anak nga agsala. Ha? Tapno oras si kakit makapanunot ka adagos. Kita man naw. Tumalyaw amin a lumabas dita kalsada. Ha? Sumardeng kan nga agsalsalang kay. Displitak pa yaw. Inteng, anya man ang tinapanunot mo. Ado Uray kala nagsala-sala a binuybuya dagiti tattao. Sa anak amabain, ta napanunot ko anaskin atulungak dagiti bumabangkag dito'y barangay tayaw. Ay kat nasaya at daytaan na panunot mo. Ta problema dagiti bumabangkag ti danom. Unbit, isuday tati sa runok a project. Tulungak ti grupo da paribadong. Ay nagmayatan daytaan na panunot mo, Inteng. Tainraman mo pa ni kumparim abadong. Ay, numero 1 at tulungak at kumparik. Agsalakan. Agsalak samutan nga agpaiso, Inteng. Jakmet ngamin makapanunot. Na? No anya ti si daan ta inton madamdama. Ay, sige. Agsala ka man.
Mabiit ti agpanunot no agsala ka. Oh, kumusta ka ba daw? Ang dandanom di irigasyon? Agdan maray, nagadaw ti danom na. Iso nga naragsak kami ang bumabangkag. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Kapanunutan na gayam. Una, kanayon met nga iso ti para panunot kadagiti nasasaya at a programa ang maipatungpal diti barangay. Iso gayam. Iso ano makitam nga agsala-sala iti balayda, bayam laeng. Teknik na dayta nga agpanunot. Anya, Awen, kasta ti style ni Kapitan nga agpanunot itan. Kita manjay katuday, bulong na tay pumay payapay. Sabong na butang, tay kubing Apay Mare, takiday. tauray kalaag kanta-kanta kan agsala-sala di Twitter sena ni Mari Kuanang. Ay, Wan nga agpaiso, Mari Tuyang. Anya aya tinaknakan mo agsala-sala ka dita. ay kano kaya iyo akit danggayan dak nga agsala. Ay, pakpakawan. Mabainak nga agsala-sala dito'y malabsan dagiti tattao. Ay, uray siya. Mabainak nga uray tersinak daytawi. Kasano asa anak anaragsak ko kumaray. Nagadaw ti kwarta mikin ni badung ko ita. Ay, Aya, ay, isumot laan nakaragragsak ka Apay anagado ti ko na makwartam. kano nagado tinaapit mi abo nga tinatinbay. Diyo amo ayaday ta. Wan, malagip kon. Ado tinaapit yo, ta sinulbar ni Kapitan je problema yo iti padanom. Kasta tinapasamak? Wen maribanang, day tatipod na. Ay kat uray syakmot ano ado ti kwartak. Agsala kan agkantak mo't aga po iti ragsak kaw. Ay, may salaang timakunak iti dayta. Tangay ado ti kwarta marituyang. Ilibre na kami nga roden iti merienda kan ni Marikuanang. Ay, rumbang laang dayta marituyang. Saan ka pumanaw dito tersinak? No saan na kami nga ilibre kan ni Maribanang? Ay, day talagayam. O sigay, mangala kayon iti kayatyaw, tasyak tagbayad. napundaw dagiti bulsak iti kwarta. Apay ang napunaw, imbulsam samot amin ang di kwartata. Ay, di kwartak lang, timbulsak. Apay kumapakibiya nga, di kwartam ngay. Apay nga imbulsam amin na kwartam. Anya nga apay. Ay, agpailiak kita. Tanya ti aramida mi ilay. Anya pa'y kumangay. Mapan ko gastusin da ito ado a kwartak ah. Anya, mapan mo gastusan? Ay, kat an-anwag kumangay no jak gastusin. Di nakipadpadakin ka, ngay duldulin mo laktan ti kwartam. Nga ngay tararamidam ko araw. Pagandara mo na da ito'y tricycle mo. Nagunay ka mo't atata ba daw? Mga lakpay mo't itibwilok Anya abuelo asasawang. Itulod na kaw ni Jailay, tanay. Kaya't ko nagastusin da ito ado a kwarta. Kuslagap apura ka. Ay talagang agap upura ka. Iso adarasan. Pandara mo, da ito'y tricycle mo. Tanay, aglup-lupyas da ito'y bulsak iti kwarta. Mapantang arutang. Nakita ka diti Teresena ni Marikuanang, Marituyang. Isong ensardeng ko pay lang ti panagkaraid ko iti arubayan may. Kat imayak adagos ditoy. Hehe. Amuklatan Maribana nga umay kaagpalibre ka ni Marituyang. Ay, naglaing kan anang pugtaw, Marikuanang. Kat agpalibre akmot nga ruden ak ni Marituyang. Ay na, nagmayat ti agpalibrian niya, Marikuanang. Wan, ay nga maguray ka. Nay, apay ngay, agliblib-bimot na ni Marituyang. Nay, ay wan, nay, apay maray, agan anukan. Na, agsangit-samot ton. Ay, Marituyang, hindi na o di ang nagkikita tayo. Uray ka laag sala-sala ken agkanta-kanta.
Apay nga itakat agsangit kan samutan. Ay di mo ibagbaga, Mari. Ang mga no ipaypaysuna. Ay, talagang ang sangit account ko, kumaray. Nay, kunakon kahit. Anya ayati problema, Mari. Ay, problema kita ni Badong Kau. Ape a problema. Kano ipaspasikat mo nga do ti kwartayaw. Ay, kanayon matan ijay sugalan. Ayay. Anya. Kan adda mangidandanon kanya, ngadda kano pa'y babae na tagailay. Problema day ta talaga. Ay, sayang tinagrigatan nyo a kwarta. Nubus-busin na kadagiti awan ka uskan na abanag. Ayan niya ngay karamida ko, kumaray. Anya ngay nga, tati may balakad ka. Kasanutan ay amatulungan ni Marituyang, Marikwanang. Ay, tulungan dakmatan na. Insukat na kamne Badong Kau. Dayta ita tinadagsen aparikot ni Marituyang, inteng. Nakabirok ni Badong na iti pangisukatan na kunkwana. Ay sus, dadagsin aparikot dayta. Agpatpatulong nga kanyak. Ah, Ket, anya ngay nga kati maitulong ko kunkwana. ay, tulungan tayo ani Marituyang. Awan nga ron mapanunot ko, mabalin ko maitulong kunkwana. Bayam ta siyak panunaw. Sige, tasi kamot ti kapitan. Rumbeng lang asikati agpanunot. Hops! Nanday. Payakan lahat at makder ka. Agsalak! Tapno makapanunutak analaeng. Di ka lang mabain. Dito pa'y makitkita dagiti tattao ti pagsalaam. Ladingi ta, tataba daw. Ngamusan ka na kaya't nga itulo di jay ilay. Nay, apayasan ngay. Agbayad ak mada. Ado pa ti kwarta di tao, kwaraw. Masya na kininana tuyang. Pampanawam latan ni jay balayaw. Mano ti kayat mo nga ibayad ko king kaya. Ibagamag. Nagawid ka kiti ni jay balayaw. Takadwa ni nana tuyang. Kaya no nagbanglaw kin nagpinta si kadidit ko di ilay. Mamuan ni nana tuyang dayta. Jaklam maun. Ay no di na kayat nga itulod. Mangkita lang nga, hindi ti sabali at tricycle. Ay, kasyamot ni nana tuyang. Masyan kay ti kasya ba bakitan? Di pa'y agdigdigas. Kwaraw, agdadans manin ni Kapitan Dita Balayda. Bay amlat ta. Kastanan wag pampanunaw. Pampanunutan na nga main. No kasano masulbar ti problemam kinitata ba daw. Kasta aya. Kaslagbal lang akit kitaam. Nga makapanunot to day ti solusyon. Ay, jak panunutan ngagbala ni Kapitan. Amok ama nagtulong itipada na atao, kwaraw. Kita ma, nagsardingain. Ha? Na, anya nga iti kayat na asawunday ta, kwaraw. Kaya't nasawain. Nakapanunutan iti solusyon iti parikot mau. Aya, ay, nagmayatan. Sigay, tamapanak to agtingkyaw kin ni Kapitan. Nay, kapay ngay paray. Sumabat-sabat ka mo ilatan. No sa dino ti papanak, isumot ti papanam. Ay, agsarita ta. Anya ko mati pagsaritaan ta paray. Luklukwam ka mo ni Marituyang. Ha? Ada ka no chicks mo ije ilay. At ayamay, awan paray. Ay, makisugsugal pa'y ka no ti aramidam. Nagkunamo day ta. Patpatsyan mo na kita nga gitandanan. Ay, sardeng mon aluklukwan ni Marituyang. Saan ko aluklukway ni tuyang ko paray? No di mo isardeng, ipabalod ka. Ay saan mo ta? Apay ko mga ipabalod na ngay paray. Ipaturay ko, di malungsot ka di pagbaludan. Ay paray. Ay, di kabut-but ngin paray. Ha? Talaga nga aramidan. Apay tuyang, impulong na kiniparinday. Jak to pa'y nakasarsarita ni Kapitan. Nagsabat kami dita kalsada. Kuna na nga ipabalod na kanaw. Ay, kunada day takan ka. Nay, apay naragsak ka ngay. Siyempre, at dagayang babaeng agsugal kapay. Di maibalod kan.
Pulos asaan ka mapanbisitaan ijay pagbaludan. Iso nga balbaliw kan badaw. Enteng, awan samot ti pampanunutam ita. Ay, pag inanainak nga agpanunot mo't ah. Ay, awan kwarta. Iso anas ka nga agpanunot ka, no kasano ang maadaan ta iti kwarta. Anya, awan kwarta ta? Wen, awan ti maigatang iti bagas kan si daan. Ay, si kamot ti agpanunot. Ay, apay ngay asyak. Siyaklatan ti ka na yun nga agpanunot. Nauman ti panunot ko. Apay, idi pa kasaknan ti barangay kan dagiti bumarangay. Kasta launay ti panagpanunot mo. Ita tapakasaknan ta. Di mon kabailan ti agpanunot. Ay, nagado apinan panunot ka. Iso si kamot ti sumublat nga agpanunot. Ay, anya nga ti aramidag. Ay, nagrigat ti agpanunot. Ay na, mapilitan aksamot nga agsala. Tapno makapagpanunot akmat, anaimbag. Ay, nanabanang. Tulad mo ti diskarte ni Kapitan. Good job kamat ita, Kapitan. Tanalaing kang agpanunot para iti barangay yo. Ala, sige! Dilan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangat.